neke serije i to. I šta još kaže, tu ima sad, ovi se javljaju genijalci. Kaže, konstatira to i doktor Anđelko Mijatović, koji u zborniku radova, slušajte sad ovo, uloga Hrvata u Hercegovačkom ustanku. Još šta je ovo, ljudi? Radio. Serbon. Evo, morali smo da prekinemo emisiju, zaista ove budalaštine. Pa kad ja koji sve lažem, ovo nisam mogao da progutam ove gluposti. Zamislite kako je meni. Ovaj dalje, taj neki bolesnik Anđelko Mijatović, taj doktor, sad citira novosadski list Zastava. Kao, to je neki sad argument za hrvatstvo hercegovačkih ustanika u ratu protiv Turaka i Nevesinjske puške. I sad on navodi, kaže, u tekstu se kaže, vojvode hercegovačke su za ustaše ustanovile pravila. Ta pravila stupaju u život i tako dalje, sastoje se od 18 paragrafa. Komandiri ustaške vojske u svakom vojničkom poduzeću treba da budu suglasni, naravno ovo je prevedeno iz novosadske Zastave na hrvatski, da usvoje svagda onaj način koji bi bio najbliži koristi, časti i dugotrajnoj uzdržljivosti ustaške vojske. Neću vam dalje čitati, ovo je stvarno fenomenalno. Posle onih divnih podataka da su rutinski Hrvati odradili Kosovsku bitku i savladali Turke, ubili Murata i tako dalje, evo sad imamo da su opalili Nevesinjsku pušku i da su bili ustaše prije Pavelića. Evo ovdje bi stao, pozdravljam sve ljude naše, vi znate da ovo je etnički radio, znači kome se ne sviđa ovaj program, ima on svoj radio, on se nalazi u jednom delu grada Rima, s desne strane Tibra, to je jedna tvrđava, Italijani je zovu Anđelo, Svetog Anđela, i tu se nalazi taj radio, a repetitor se nalazi, ko želi da ga poseti, naći ćete lako na Google Earthu, jesam dobro rekao, Google Earth, Rolling Hot Potato, nalazi se na tvrđavi Castel Gandolfo i tako. Ne znam šta sam ja pričao do sada. Ljudi, da vam kažem nešto, teška je situacija. Vidite da ja polako se gubim. Ja sam ophrman morem budalaština, jer lako je vama. Vi sedite i ležite u vašim kućama, staništima, arealima i sve dobijate od mene sažvakano. Kako bi bilo da vi sami uzmete neku knjigu da pročitate? Lako je, samo čekate utorak u 2 Central European Time i onda Radio Sorbona. Čekajte bre ljudi malo, alo, neku knjigu uzmite, pročitajte.
Stvarno nije u redu. Evo ovde ja sam za vas pripremio danas, neću da vam pročitam neke brojeve telefona da zovete neke ljude, to ću sledeći put da uradim. Javit ćemo vam preko društvenih mreža. Samo da uzmem ove naočare za čitanje, jer vi znate da imam 85 godina i dosta sam star, čak i po samo da otvorim ovo poglavlje. Smislio sam novu psovku. Na otvaram ti se poglavlja majci. Evo ovako. Kaže, uzrasti čovekova života. Stari srpski